njoko o fogole internet ke njoko fog Sénégal njoko fog Sereer aci ñi ngi dem yàlla subhanahu wa ta'ala njulun tulen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini batu njoko no njala paax nayno yon fa institut internet fe yon fa Thior production TV te fodna camera fe o pog no elaji sendo micro le xay i ngarna sate fa mak sate cosaan sate adno Sereer te ref njongorol sasem i ɗetide an un grand champion yakaram yo njas no foten a mira xam xelke a ref un jeune lutteur fa andoona yee o jega l'avenir te andoona yee wax dëgg yàlla a warano fi xay koy ngat etidin rien pour que mbaxtaan fo ten parcours fe njom ne tolluwaay fe njom ne itam keɓe ko no njom avant te roka njom itam yakarama yakar me mam a neewo a maya internet ke a interpeloga in a lamta in i mbarin etidam mam nda anda o paɗo he dogal bugo rek nda yàlla na dogala kon i ngara xaye eti un grand champion kon o fogole coono i mbiga e ndokkay kam mbine yoon fi xarit ke yoon fi andoona ten def ndeysaan supporter ke yoon fi andoona yoonoogo fo ten com ke a fi'angaan inchallahu rabbi i lamtin koy avant i njom ne kam i njom ne ndayit après a wala boog pare i njom ne inchallahu rabbi kon joko njal ta mbamir inchallahu rabbi njoko o fogole internet ke njoko fog Sénégal njoko fog Sereer aci ñengi dem yàlla subhanahu wa ta'ala njul antuleer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ne i mbiyentana nuun rek émission njom ñala tako nom toxit soɓik les anciens couloirs parfois aussi de soɓik les lutteurs en activité xaye koy i njego ɗayo maak waaye bo i mbiya dara i njoka paax internet ke na suivre a in sur internet yoon fa Thior production TV te fodna caméra fe o pog no elaji sen no micro le in way saate cosaan saate adano Sereer nda o lene njongolor sasem yakarame xan yif na ten champion we mberan na foy mbakit na xay koy etit an grand champion internet ke lamtogun a mbugut interview nda parfois dogal no yalla he fadanger o podo he buga son i ɗetida un grand champion o xa internet ke lamtogina o xa jeg ina cof kam ngel ne o xa fonka ina kam ngel ke itam yakarame i mbaskani te présenter o a dalna in bo pare koy i sogo ngar na jaar fi andoona ten def i njom ne avant te ma frère kam ndeɓ andong ne kete fi'na fo te fituna kam kete garna nama gartu a lamana lam we ndimna fo timum i sogo ngar ko parcours fe andoona yee wax dëgg yàlla bo mi andoona yee maaga émission ne dayka inchallah rabbi njoko mbir wa Elas maxey simna nuun i njaɓaam a paax simna we saate fe fop simna maak we nu soɓna meeke simna weeke a Cinjes dalna nuun meeke o Njongolor quartier Sasem i ziare ama nuun fop ziare a we ndefna mene fop mam acini andoona yee wax dëgg yàlla i mbelaqinoxa to njaɓitam no ke andoona yee ciyano in temps ndax jegeer nda itam o kiinoy parfois jikiro xoxof ndax kam ke refoona wiin sonnoogu wiin ñoxorooge wiin ndetoogu a ngara kono mofanga bo waaga soxla xaye nu ñakoona o daaw itam xano ci peu de temps pour waag waxtaan ndax a jega andoona yee a mbugamonga weke mbugumo nan weke wax dëgg yàlla o sooɓu den lool to nga atiram xay koy Thior production émission njom ñala gar ɗetidom aci ñe dalnona in bo pare i njego ɗayo maak kam gentanof kam fogof kam ɓaslof yakarama yakar me ken o ɗeta ciñi rek ande wax dëgg yàlla a jega na andoona nan angan kam saate fe o kiino kiin waxan mbindof ndax heure fe i ndefna wax dëgg yàlla heure ñoot na xo kon i mofanga bo nga fop yaay ki ngarakate xarit we ngarakate fog we ngarakate xa teɓaxe ngarakate kon je pense que a jeg ka ñoowona kam ke andoona ten saate fe donc mam i mbuguma lamit d'abord lamit mberan ne bo i ngara kam calel ke ten refe ani ndimu mam xa refo timof mi jokandima xam im refu Pejoor jokandima mo refo Pejoor yela kam ke andoona yee ande jokandimum te refo Pejoor i mbugu an koy jaar fe njom ne d'abord avant o mafrel mam meke rime maakit meke deɓanogit meke kam i ndeɓanong naaga d'abord ngaynaak ne yo mbaal ne yo a cangale yo arabe wala français tam tolooru taaga i sogo ngar koy ne andoona yee ye andoona yee fi'a ndeɓanong ne nam fi'o bo njom ne gar lama ref faap wala ndanwa lama ref tokoor ke wala nama saxtu waaw o Njongolor men rimem maakit men fi'it men fopes avant njom ne jangam me a cangale goɗe i français jangum CE2 rek dayum
a cangale goɗe aha ye inoru banu cangale im rok no ngaynaak ne gaya gay bo xañ ngaynaak ne ret Dakar fi métier janga métier o ndik so électricien fiyogum des fois sax gande ba xama dilem da installer am ye inoru maga anda rek njom mom roog na fiyan no kiin parce que instant kaga moom oxu ga'axama waagiro xalata ye maamu fene xana maafrel bik im ten sax yifes ke roog a fiya no kiino nda njom koy kam lamin a re'anga to o lam njom soom na taxa o kiin a maafrel yaaga yen kiim kam lam njom côté faap côté yaay to koor ke mi tout ga maafrel presque faapes nu jaar jaarum ke maak we mbetando xama Moussa Diaye nu jaar jaarum ke maak we mbetando xama a jega sax we layna a cafa ɗaka mosu yen weke leya jaf leŋa mosu yen bo kam jaar jaarum a jega a betanda ale ta wetando xooga xama a jega mbir ne re'na mene o Diarekh fogum dala yaga chef de canton jego andim te o maad xud maaga pour ta maafa paale som a mbiya ku refna da inoor mene a ndet maaga ta yoɗin ba tegen to xoole ten a maafin kaga ba esa fi'an jege ka ta fi'eena no njom jege bo xaye a paake ga leya ine nuno nu mbaage nda a faap nuun to jege koy waxa fodna nuun ten koy na in i kar machallah yasam roogu yaalo yirmin amin waay amin a xate in yirmande amin waay amin kam daku num to Dakar mo faxin daku garit a jeg mbapat ne nanuma mana Jokula Mbaan maaga ferumu jangitu drapeau i ndetna bom jangu drapeau le roga fet em sut njigan warga cooda layle lase a mera ke ga njala ale ndax mamu waga jangu drapeau te ke mamu coodna nuun pour njigan warga ka jangu drapeau o da njala xam i im inor maaga ay papat ke na mbaka kam saate kene ay fayil mene im commencer rok kam papat ke kam maafrel mbapatu ndik rek da mbañca mbapat im suur ma Ablaye Sène o xaaga tamit ba xarit ba esare u den yoonoogu ñaal fu yeng après im suur ma ten ta fi'anam mene njom saate fe faga a saasem semaine na tokum garid mene jang raw gadu kaaga jour na combat ne Omo Gris Bordeaux combat naga jopru kam fuut combat ne bo pare la dena xam Afrique poids lourd a jega o maages forona maaga ɓiya ndeɓes ɓiya maakes a leyame wo andiro xooxof wo waaga raw gadu mbarang we comme na xam maafrel poids lourd de ta jang saak ne mi a ɗasnim après im fi ɗeta bo ga in xot payne mi xotu janule fo quelque xa bouteille rek ret ye faduma aussi roga yoon fami après Waly may deɓ et xetum premier tirage maafa Waly xet fa Madou Waly njom ne may épir lool Madou ci am demi final im ret final mi fu o qoye dangoog na antenne le sum as i o grand le daluma mbin den a garid a buga o gagne o wondu i a gara laaɓe o buga o gagne rek o wondu im lene wa iyo après garid arbitre sufle rek ande ka jigid njool ca kawa fi'u arbitre sufle rek im rok kamum rek wegin laxasin fetin yen tokum yaaga oxey fiya ay 4 heures du matin après i ngatid mbina im xoyit saate fe xoy ngoor ke leya dene mi jangu poids lourd ke mbasis te ndax a jego me naak da leyame xan i ngetoox tali le o feet roga feed yem gatida da ngetwaam mene tiye fel bo après a paale yoko a soɓnaak te le ndax a mbisidu kene te maamu ta jal a leyame yo xam xa a winde e langula im leye andim de nda mi jangun im janga o drapeau rek ta leyame xa a wiin maaf rogaan maaga o wolu kam den da ɗetan kaga rek tigo kam fooge kaga o kiina ƴufa mais jege mbir na waagina genel meke bo yen kiro i il faut que entraînement so gim siriñ we den yoonu ku xaƴona rek ta feeñ njom fu siriñ ga den yoonu i ku xaƴona ten ta feeñ i ndigil panong da axmo ten kama yo ñak er wa andoona ye yo to njema yertuna koy bo roga no gonle saate fe yakarat bajur ke yakarat même sax caati ke mbiɗono sax njom fakatanga rek ndax waxa itam
wetando génération fa dal kam ciate ke fo willoguna wa non ino handoro comme génération ke mafrandore ma wa mena o jongolon mom kam garit sop ngor ke mafrel jega ma goxa mafro gena i babu jom i Madou Alin ay Pape Dagayit Aziz reɗu poids lourd in Aziz fene o jongolon ndiki ka voyager fu ngor mayu dal im garit ref kam den bir ndeb a jega boy ande dina ci mais mi kam garit rok kam den après ret bo foga fa denu drapeau ret bo wene im jonata den bo daw kat mbir mak ne nda instant kaga yaga alaca fi dal alaca jaxaso yaga alaca do mundik yam sate mom sport mom ka lacu graw parce que wene ga mbara mene wene mbar mana wage ñak i instant kaga a jega moment ka andoona adom a trop i ñowan kam in ñakke wana ndeta mana alaya mana a ngari dame o alaya kaga joma yontu i kaga i ñowan kam sate fe mais kam gim u dale kam waru mafrel garit rok kam den mafrel bo ret bo fogatim fa den o xotan kam den koy a jega we lacuma nimram fa den i mafra i mafra kam it après wiine arranger bo kaga jegate i parce que den fop moom weke lim moom den fop wiin faaxo i kino kina den o kino paaxo mais sport ten nandu nene i ay ñoom Momar Thiadia yi ay ñoom Ablaye Marin cafa ke met bo dal i après ye in mbad na mbe andinor roga mene buntu le mbine ye in mbar na mbi goye ngari dangenoox ay po a sartale bota may ka de waaw non a sartale no ngayna bota may ina ngata na kino ka de après da mbi naga rek am buuxu yo ala men jom nana medit na nana im la denen der sparo xam jang jom na da bow indet ye i mbadnam jangu drapeau le ke lay u wate jegu gaña di fata tok Momar Thiadia jagit anu après nak ke tegel to ka sartale mi im la denen ñaaj kim yam kam rich ala timu ñaaj sartale bu ngay ka yok fe fop gaña di bo sate we i pare mo maga jom naga la den def yo nga ma jam ni dangati in cungom naga janga cafa kaga gatit somen na toku cupada daku fakam daku ret batu janga cafa kaga fiyame dalim juma ye tukrandam ay 7 semaines wala 5 semaines ka anone magam fuda jafleng mosumu yet maga dandet bala ta e fatu ge na gi mama mu wage yen ku refna ala yel fiyame meke dayum ay pasi na njafatin mene maga dayum nda musimu laxto mana retam bo zigen sor ko nda ay tuba ku tay mene ma rande maga kam illa ngay njoto mak te ref ko anone o fes tigina jota o mak ndax layna munde xani fa na 40 donte ni njopre nda ande mbir xama o la nga basul champion ke defna maga xanale ma Babou Diouf ainsi de suite defna maga génération num ye jota jopirto kamandune o wagulula in soit Thialane Niodior Dionewar Fambine Maya Djirnda Ngadior ainsi de suite ciate ken fop e ye jota maga na jamono faga ani jopirto maga wa anone wax digela e kamanduna la o hidule mreta a Niodior sans kaga fogume a wora cor fene yaga mi fa yanku inde fu mene yanku Niodior ta fiya poids lourd e fiya a caf après wiine ñimatira in yankufa mamu ngatanga bo wiine ngoya xam téléphone wa ngena jof yora la xame préparer yankuma nuno ngatna no lang xanu mbokatel premier tour gayem fut ka Niodior kam fu do jifir o xone ten yon togum ka juf wa kom koy sade fofi ta juf avaje rat ke yere tuma bo jifir fu do fu ngor ke yon tuma gala me ndax ma jofa e mbir njejeri e garit bo me ke jota anya wala imla dene a dala me i après indet e imbadna im dal bin xane in bin Cheikh Ousmane bin Cheikh Ousmane Sari maga dal boti yeng indet njomna mbad njomna dale njomne kena jege acaf jege ganja has ka acaf ke walo i danja hasin yo wa yaga yang khuyinu way maga ay ñom Omar Jalang in Cheikh Tidiane Niayin Ali Sitayin goyena fop dal nda xena ngaj uyota mafrel Omar Jalang fu Ali Sita
fu gayon la kaso kam we cagon le après gari tie dum bo dangas wana xam mais kam fi comme refi mu kenar im fog fa den jom ne ande tanga yo in palke im juuf yo in palke comme den jege ka imbierna bo demi final après mi fa alisita demi final kam ma fa alisita bo fo la ci jum ino ngeno nan juge fe arbitre fe la mi juge fe an ma